Ошол жерде уй соода болуп атат. Мына желиндер. Канча болуп атат байке? 120 байке. 120? Мына 120га. Сиз канча берип атасыз байке? 108. Рахмат. Бу канчаны тууду? Экинчисин тууду. 120, 108 берип атты мынакей. Туугандар. Сокулук мал базарынан сиздерге көрсөтүп беребиз. Мына букалар. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 31 январь 2026 жыл. Туугандар, Сокулук мал базары. Саан уйларды көрсөтүп беребиз. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Үйдө келе албай калган. Туугандарга ассаламу алейкум. Кандайсыз? Биз көргөзүп берели. Кайсы? Мана. Мелис bir kol kutu. Семишке чагып турган экен кишиңиз. Мен биякта соода болуп атат. Мына бука туугандар соода болуп атат. Канча экен? 320. Соода болуп атабы? Белгиец. Болгон жок. 320 миң экен белгиец мына. Чоң бука. Артынан көрсөтөйүн, э? Кана ооба. Артынан, мына туугандар көрүңүздөрчү мына. Базарга келе албай калган бир туугандар. Жашы канча? 2 жаш. 2 жаш экен. Мына байкенин боюн караңыздар, мунун боюн караңыздар. Жакшы, номер айтабызбы? Айтып коюңуз. 706 0706 39 39 44 03. 44 03. Канча баш бар? Молар? Verdi 3 5 bas. 5 баш сиздикинен баштап коелем. Бааларын айтып буларды. Bu satıldı. Бул канчага кетти? 208 миңге кетти. Наркылар канчадан? 190 миңден. Сүйлөшө бересиздер, чал. Мына мондай бука. Жашы кандай? 2 жаш экен, бирок кишилер көп мына соодадагы кылгандай болуп турат мынедечи туугандар. Анда эмесе биз уйларды тартып көрсөтөлү. Мына жергиликтүү өзүбүздүн парода уйлардан тартабыз мынакей. Анан кийин навестин астына киребиз. Ал жакты да көрсөтөбүз. Мына соода болуп атабы? Уй канча экен уй? Кайсы? Uy yok satın. Канчага алдыңыз? 155 мынакей. Бул уй сатылбайт экен, алыныптыр 155ке. Кана, кандайсыз? Канчадан булар? Мына 155ке кетти. Мына тартайын. Бооз экен. Жақын бол. Жақын бооз, Февралдын 1-5-терине чейин барат. Канчанчысын туйт эми? 5-син туйт. 5-син туйт. 20 литр сүткө гарантия. Гарантия берет экен, 20 литр. Мына баласы. Ушулбу? Бука тууган экен, Мына баласы дейт. Бул да сатылабы? Бул да сатылат. Канча мунуңуз? Бул да 150 деп атат. 150ден деп атасыз, 2 баш ошондо? 2 баш. Ана 300, Номери 703. 703 073 мына желин. 70. 70. Дагы 70. Дагы 70. 79. 79. Гарантия 20 литр. Доставка кылып бересиз, буйруса? Жакыныраак жер болсо доставка. Мындай машина таап салып бересиз. Акчасын которсо, мисалычы. Макул. Кеттик эмесе, бул жерде бир кара уй көрүп калдым туугандар. Мына ажым уйбу сурайм. Канча экен тууган? Баасы. 170 боосту, саанбы кандай? Боз сан. Бооз сааны. Канча литр берет? 15 литрге чейин сүт берет. Төртөө тең иштейби? Онлайн сатабызбы? Номерди айтып коюңуз азыр. 500 0500 11 12 56. 11 12 56 дейт. Шуну канчага бербедиң? 157. 157 миңге берилбептир. Бирок мында бирдей экен, башы, ылдыйы. Караңыздар, чалып көрүңүз. Бир эле башпы? Ооба. Бир эле баш экен, анда дагы көрсөтөлү. Мына музолу уй бар экен бу жерде. Байке кандайсыз? Канча музолу уй? 190. 100 канча? 190. 190 миң сом. Ургачыбы? Эркек музоосу менен экен. Канчанчы музоосу? 4-чү музоосу. Сүт канча берип атат эми байке? 12 литр. 12 литр берет экен, 190 миң сурап атасыз. Базар канча берди бир? Алармандар. 180 бет. 180ге бербедиңиз. Соодаңызды берсин. Онлайн сатасызбы? Же базарданбы? Бир эле башты? Базардан. Макул, рахмат. Кана анда эмесе, моякта да бир уйларды көрүп атат мына уйду. Байке кандайсыз? Канча? 160. Бооз саан. Саан бооз 3 ай бойлуу экен. Галштин эмне? Чёрный пёстрыйбы? Аралаш? Ошо чёрный пёстрый экен, Канчанчы туут? Бир деле тууганбы? Кунажын дейт мына. Төртөөнөн тең чыгабы? Таза. Онлайн сатабызбы? Айтыңыз. 073 менен. 20 Алдайм жок. Жок, алдабай саткыла. Туурасын айтып. Элдерге туурасын айтыңыздар. Рахмат, өтүп кетейин.
Mayakta dağı. Kana? Kunacın eken. Şimdi satmak. Şivit satlat. Kısır mı? Bir yaş 1 ay. 1 yaş 1 ay. Bağısıçı. Bağısı 130 total. Şüphesiz. 130 min Sodan aşağı. sodalaşı bolat. Kana da biri? Bu uy bu. Uy. Kança bunun? 110 bin. 110 min sağım bu? Sağ ol. 6 litre sütü var. 6 litre sütü var ona. Aylık bu olsun. 6 aylık boğaz. Nomer Ömer. 703. 703 93. 93 03 11. 03 11. Dastavka uyuşturup buna kunacın uygulam degenler görse bolat eken he? Bu şivist. Şivit eken buna. Daha bir numara yaz koyalım. Daha nomer? Ha aytınız. 709. 709 591. 591 697. 697 deydi. Bağısı 120 veririz. Bunu 120'ga beret eken bağısı. Ha, rahmat. Buna uylar kimdiki? Qanday ister? Yaxşı bu sizniki? Ha, nega? Öyle. Ya tartib qo'yasiz bozorda. Siz aytmaysiz-da bağısını. Getesini aytib, menga taqib qo'yaver. Ma'qul, ma'qul. Mana uşul yerde bir uy var ekan baykemdik. Qanday paroda bayke? Mana Çorlu pöstü. Chorniy pyostri. Sağımı? Sağım 20 litre. 20 litre sütü var. 4-өвінен тең чыгабы? Çıkar. Qanchani tuğan bununuz? 2'li tuğal. Ekini tuğan. Qancha surab atasiz? 250. 250 ming surab atdı. Qancha litr beradi? 20 litre. 20 litr beradi ekan. Biriyle başmı? Yavaş. Nomer qoldirib qo'yamiz. 0558 0558 86 87 86. 86 87 86 he? Çalыңızдар. Qaysi? Ha, birinchi tut bu bul. Boz kunacın ekan he? Qancha ay boz? 7,5 ay boz. Buna bağısıçı? 185 ming ekan. Hozirgi nomerga qayrilsa bo'ladi? Hozirgi nomerga qayrilingizlar. Tug'anlar buna. Бұл жақты дағы көрелі навестің için. Ма ойлар бар екен мұндай. Ой, kimdiki ekan? Qancha ekan? Esi yo'q, ha? Esi yo'q ekan. 75 ga berdi. 80 ga al deydi baykim. 80 ga al dedim. 80 ga al da otadi. 75 berib qo'ydingiz, ha? Buni mobillarlar kimdiki? Bir tuğa basıp ket. Neme deb? Tartib qo'y deb jo'natdilar bu yoqqa. Qana es? Sizlardiki mi? Qanday? Qanchadan? Densoqlik yaxshimi? 320dan. 320 muzolar bilan mi? Mobillarlarmi? Hozirgi baykengmi taqa ketgan? Men tartib qo'y dedi-da, qana. Ko'ringizlar-chi bunday. Bular mobillar qanchani tug'an emi? Ikkinchi, uchinchi tutlar. Ikkinchi, uchinchi tutda. Tetiklar seniki. Birinchi tut. Birinchi tut. Buni ba'zini aytib qo'ygan o'taylar o'sha yoqqa. 320dan. 320dan. Sütleri qanchadan beradi? Mana keç. 15 gacha. 15 gacha aralıklarda alız ekan. Muzolari qaysi? Ha, bu boz ekan. Bu muzo kimniki? Qaysiniki? Narqiniki. Bu boz ekan. Yaqin boz ekan anda. Yaqin boz ekan. Boylu mana. Mombilar. Ana birinchi tut. Muzosi urg'achi bu. Bu Shvitskoy, he? Ha, Shvitskoy mana. Qancha bunun bahsi? 2 tish mi? He. 2 tish. Böyle var. Bari birde ekan bala. Nomerini qoldirib qo'ychi. Mana shunday. Do'stlar, to'g'anlar. Qaysilarda? Ha, bular bor ekan. Mombilardan qana 5 bosh bor ekan, do'stlar. Mana o'shular. Mana muzolari u? Muzolari. Mana muzolari. Bu qanchанчы tutlar? Ikkinchi, uchinchi tut. Ikkinchi, uchinchi tutlar ekan mana. Buldagi erkak muzosi bilan ekan, ha? Birov erkak ekan, mana ko'rinib turadi. Erkak muzosi bilan. Tushib berasizmi? Сөйлешесің. Доставкада uyushtirib berasiz. Nomerni qoldirib qo'y. 502 0502 menen 60 30 mana to'g'anlar. Qarangizlar shular. Mana chalib ko'ringizlar to'g'anlar mana. Mombilar izlaganlar sandan sapat qilganlar. 320 dan ekan. Bağlar nomerleri qoldirdik, tushirib beraman dag'idek. Do'stlar. Mana to'g'anlar bu yoqdagi boz uylar turadi. Gelishgan uy ekan. O uy kimdiki? 330 ming. Kimdiki? Sizniki emasmi? Meniki emas deydi. Biroq esi o'shalar o'xshaydi. Uychi, uy qancha uy? Hozir uy. Ha? 820 deydi. Bo'z ekan-a? Qanchanchini to'yibdi? 5'incisini. 5-chisini to'yibdi. Bizniki mi? Kim deb gireriz? Don Qabar deb kirish. Kim? Don Qabar degan. Don Kabar. Ha. Mana dağı. Qana sizniki? Qandaychi? Qanchadan so'rayapti? 170. 170 dan. Boz qisir. Boz. 6 ay boz. Mol 7 ay boz. Bu 7 ay boz. Buni qancha?
170. 170 ikinci tuğut. Nomer aytasın mı? Aytay. Aytıp koy. 0571 0551 41 41 51 51 01. 01. Ha, ma'qul. Bazar qanday bo'lib o'tadi? Sen har doim bozorda yurasың-ku. Bazar. Bahalar qanday? Bazar mal qiymat. Qimmat, mal qimmat. Alarmanlar bormi? Бар. Alib o'tsa-ku? Бар. Bor, ha? Ma'qul, yegilik. Его тоже сними. Nak. Bular baygam yaxshi ma'lumot berib edi. O'zi lekin biroq sotuvchisi. Mayli. Mana qunajing kimniki ekan? Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Qunajing qancha? 170. Boğaz bu? Birinci tut. Qancha ay boğaz? 7 ay boğaz. Biriyle başmayacak buldağı o. Böyle. Bir öyle. Soda oldu şu. Oldu. Qanchaga berib ediniz? 62. 62 mi? 162 mi? 162 mingga berilibdir. Nomer aytasizmi? Jasper. Aytib qo'yamiz. 700. 0700 menen 20. 20 90. 90 41 bir baş ha? Qunajin ekan mana ko'ringizlar mana. Yaqin boğaz deydi. Mana do'stlar qo'ldan kelishcha tartib ko'rsatdik. Shu meni videoni jintiqdaymiz. Assalomu alaykum. Qanday aka? Şükür. Qancha bul? 175 birinci tut. Birinchi tut 175. O'tgan kim esa bu? Yo'q. Biroq. Havo ketdi. Ha, yaxshi ekan. Erkek urg'achi bu. Erkek. Muzos erkek. Erkek. Ha, nomer aytib qo'ymaysizmi? 703 703 69 69 dağ 60 Dağ 69 85. 85 Ee, 85 ekan mana. Erkek muzos bilan birinchi tut. Qancha litr beradi? 10 litre. 10 litr sütü var ekan mana. Artma bir tarafa. Artdan ko'rsatib qo'ying bu. Bastır hadi jetele mana. Artdan ko'ringiz. Shu bilan videoni oyoqlaymiz tuganlar. Sog' salomatda turing.